加做牛蛙米做。सकल नियमी पास पिन्टा जोजो लपावो अभिवादन रो चिकपे सक्स्टा ठो सान्तरा साकी पाखे दुनुगलो निसे लस्कु सेनातना संचरबार पट्टी फेसबुक व युट्युब पे पोस्ट दिउ ठो निए गुको नेवा मि दुना चिकपे न्यन छंग वे देशो दुनि व देशो पिन्चुना जाजो निना चुना दिपे चिकपे सक्स्टा पिन्चुना नपा माये मतने देछाया तना ठौ नेपाल सम्मत 1142 त छलगा द्वार सिख अष्टैको 2079 साल असारे यकार गते संचरबार ठौ नेवा मिले सराठे जाजो न्यारुका नियमी पनि प्रतिक्रिया नपा साहित्यकार केदार श्रेष्ठ यसको तीर्सो ठिठी मिन्यनी गुजी सिने जाय ए फुलफुल वावे आचंगटो भु फाट्न ल मुनाजनी भु दन पनि वापि न न्याय वापि त याकबक फुछि वना मला टले थ पिन ग्वालिकामा उली मगास जामिन टेमा वापि पिउ टोप टल के अतल दगा आलु वाला ठोंटों के निदा ई दुलकी आलु छेला न प ठीठी खास तया बजिन के हई गुलिसा बजिन की ब्ले लाई पलेस धौटिया है धौडट के बजे धौ वाला धौ बजिन दे टुटा नेवाटे वापी ब्ले धौ बजिनेगु चलन दो ठय चलन विकास दिया असार 15 या धौ बजिनेगु चलन न दिया होला खला ठय टचलागा अष्टमी खुने नेवाटे धौ बजिनेगु दगा छौ पात्रे चुया टौ खना ठुकुने धौ बजिनेगु प्रटाल लिपा असार 15 लावंगल देउ छौ निस दवउदो नेवाटे नस तयगु बजी एम टटजिगो फोजन सेन निनेसिनेगुगा नि बजिनेगु चलन दो नेवाटे बजी लुइटा छुचिया मारेगु पुरबडी दुपि अले बजिन लुइ सपिन जुल अझ बजी सिया बजी सी सपिन जुल हान ढौफीगो पुरबिन नेवाटे डो एपि ढौफी त मागो ढौबेगा छि सपिन ख वहे ढौ यौ खा डेका पूजा व देशकाइगो जगो मखो जन्मनी ब्ले ढौबजी बिगो संस्कृत न नेवाटे डो अझ लुसपट जालके पटि त ढौबजी नके उडका लुसपट जाउ पटने ढौबजी तया काप छक्ति हिनाटेगो चलन नेवाटे डो आ नेना दिस असारे छपु लोक वागमे तर ठो सिनेजले जुसा हाला टपमियो बाजाई व्यवस्था नुक थायना टौटो नेना दिस असारे सिनेजे फुलु फुलु ससिवा तो मे चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ख तो सिनेजले जुसा हाला टौ प व हाला टपिन नुपिन ज्या नेनाइ नुगु सवा व नेना दिस असारे आसिना जा भुलो भुलो ससिवा असारे आसिना जा भुलो भुलो ससिवा सिरी सिरी पसंदा मन चंगा सिरी सिरी पसंदा मन चंगा क्या पुया के मचा निया निथ भुया जा पासावया इवो मुगचा पासावया इवो मुगचा वापेनी वाली से लवाना कुलबुया चाता छाना वापेनी वाली से लवाना कुलबुया चाता छाना भूमा था वंकाले पुआ चापिना भूमा था वंकाले पुआ चापिना क्या नुलद है वो चती हुआ जसुलनी बिले बिले सोमालूना बिले बिले सोमालूना चावल न्याकु कया सोमा जोना हिसी तुमा मै चावल न्याकु कया सोमा जोना ल्यामी मजा पुइता केले स्वतन्हा ल्यामी मजा पुइता केले स्वतन्हा जा पुनमी
प्याख हुला गुली रस जागु सिनजा गुली रस जागु सिनजा वंशे चंगु पुआचा बुया यगु किसाचा वंशे चंगु पुआचा बुया यगु किसाचा थोए तिसाती की पिंजी जपुचा थोए तिसाती की पिंजी जपुचा जापुया के मचा लोक या लिधसा तरतल सुया निभासा तरतल सुया निभासा असार यासिना जा भूलो भूलो ससिवा असार यासिना जा भूलो भूलो ससिवा श्री श्री पसंदा मन चंगा श्री श्री पसंदा मन चंगा जापुया के मचा नियानी थपुया जा पासावया इवो मुगचा न्यानाजिला सफो छका डुगुमे न्यमी पास पे आ सदा थे फेसबुक व यूट्यूब पति हाकल जोजो लपा पिन्तुना सुबा प्रशंसा नापा ठिठी हिसिडुगु स्टिकर छ आया डिप्ने नाम पनि वेग पिने ना ठड्डो दिगपाल कायस्थ सबिन महर्जन रामकुमारी शाही गीता खर्गी व छत्रराज बज्राचार्य सिक्मे सक्षता यक सुबाडो लिबन ठटे सहभागिता दैरिएको भल्सक यादना तो ढंगा मेगु कमेन्ट छे दक्षवे नापाङ कमेन्ट दो काजीरत्न महर्जन वेकला ठच्चै ल जोजलपा सान्त्राजो मिन्जना मनिसा आपे यास्तो उक्ने छप्ने सटुचिना भुपाल ढागु पाछिटाया जिन सटुचिना ढागु मोठिया चंगो भुपाले बेले कुली चंगो चा फाटफिका चापा खोफिकु खोफु नि यंकमा अति खोफिकु चापा त ता गगु सुएबले सटुचिना त उठ्या लसी व बाला काजीरत्न बाजो जुन जोजलपडो मिन्जना मनसापे याउसे चोटे खफुन्जना जु मन याउसे चुन सटुचिना भुपाल सुको भाइजा ढागु मे चंगो खफुया त नापा मुठु सा लिप ठुयाओ खचुया दिगले जतन न्याफे ताल कमेन्टी लागे यक्को सुबाडो निगु कमेन्ट रमेश कपाली वेकला ठच्चै ल शान्त दाइ न्ये चाको न्यवा मिजुले लिपांगु मे मर्न दाइ नापा सरिता व रोजेसले न्यवगो जोरा जोरा पर्सि बिया छछा मसिना ढागु मे छफ किले निम फैज चिथे लिठु न्यथु यलवाफो भात मसिको दुक्क बालको भयाटल नापा ठोमी न्य मन मन यक्वे निल्न वला अठिए पपु चाना बिल्के झंग पंची भुइमुख ढाओ दाजु मर्न कृष्ण श्रेष्ठ मेजी नेपाल आर्ट्स मावि गनबाले व ठाठसे जिगो संगीत सम्मेलन टको मसिन निन ढोंगो मेख तर मन्यनको यक्को डेट हुँगोली ठोमी मनो तनाव थे जुया चोसा हान ठोमी निन डेया तस्क न्याय फुटाल लेटाया जे नेवा जे मा भासकस्य जे जुइमा रमेश बाजु छिगो कमेन्टले लागि यक्को सुबाडो ठौ भाषण चुया यो कमेन्ट बन्देबले जित तस्क न्याय फुटा उके छिसा जाजो न्याना ठगु मने लुयाओ खचुया या दिगले हानस ख सुबा बियातुना मे कमेन्ट दो ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वकला चुइदला जोजलपा शान्तराजो वंग जाजन कोचाक न्याना छपाच खटे मास्टी बोल डगले नापा सिने जे मे सुरु जोगु जाजुले डगले लिपा हाका दिगो मदन कृष्ण श्रेष्ठ रोजी श्रेष्ठ व संगीता सायसले जोरा जोरा पर्सि बिया छछा मसिना ढागु मे तस्क न्याय फुटाल अले समालोचक रत्न टो जोशिया जीवनी बारे खन जानकारी मूलक हेडो मे चोमी हनिबम पाजु दुर्गालाल श्रेष्ठ ठौकने वेक ठन जिमठा फिजसी चुना दिगदो न्यू बज्राचार्य संगीत वा आनी डोलमय सले ठोग मिन बहाला सुबा जयमा पा मेगु शनिवा हन नपला ब्रह्मदेव बाजु जुगन जोजल पडो सिसन डक्क जाजो ठ लाइभले फोंक न्याना दुगेंक समिसेना दिगले लेटा
मे पिन्छना ठटे पच्च बयान ना चोया दिस जो ठर चोएबले नेवा भाषा चोएको बानी मरुको बानी दयान व लिप जुल से सुद्ध चोए न सयाव दुर्गालाल सर आकना फिजसी चोचाउ खकना दिगले सुबाडो नापला ठबैलिया चुना दि ख फिजसी वेकै टरिम का बाजो सुमन श्रेष्ठ था चोचाउ जी जानकारी बिया दिगले चिता युक सुबाडो निनु श्रेष्ठ जुन चोइदला जोजलपा जाजो तस्क बाला मदन कृष्ण श्रेष्ठ जुएको मे पोंक नियन दस जो नापा जिमकाचा चकुंच चिरचिर बकुंच कुरकुर टाउ मे नियो टाउ ले न्यंका डिलरका इना पेना सुबा निनु मेजु जीवन जोजलपा दो जाजो तस्क बाला त्या दिगले यको सुबा दो मदन कृष्ण श्रेष्ठ जोर जोर पर्सी इलो मलागले पोंक नियन कि मखना नुवा मछि ठुकेलाई छम फना चुना लिपा हाकी बेले पोंक हाके क्याचिया चखौच चिरचिर बखौच कुरकुर राउ मिनिन यो ठया दिगुले जुटन खुशी जुल वेकै इनाप लुमंका ठोमी जुना होया नेना दिस ठोमी चोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ले न्यू बुद्राचारी वा हाला टपी टम मुछिदो सबिता शुभेच्छा अनि निरज विराज विजेट विनिशा अमृता सुरभि व प्रसन्ना तने सुई निरन यप्याव ठोमी हाला टपी के किजपी आला ल्यासिन ल्याम न जुइनगल जुइ नेना दिस चखौच चिरचिर बखौच कुरकुर मेगो कमेन्ट हो मन्जुर प्रठान उक्ला ठस्चोइदला सान्तरा दाइको ज्याजो तस्क न्याय पेस्टो व सान्दर्भिक जो ज्याजो जको निनिगु मखो कदर न यामा जे फु चाउ कदर न अठिए मेमेको ठासा न कदर याइ दिगो आशयाना
मंजुर बाजो कमेन्टी लागि यकु सुबाडो जाजो निनिउजुको मुखो कडर न यामा ढ्याडी से ठम फुचाउ कडर दिनार का चुयातल छुगु ठो खफोइ लागि जिकिर टिके जुया जुगु बाख बाचन हो ठन्यवा मिजो निना जित छिकपनी मा कब यत्रे मन्दिर प्रधान जो निसना टगो गरिमामय श्री प्रधान श्रीपान जिपुरस्कित जुडुगो चकमक सवा आटक न वनी टुकी लागि छिलगा छिकपनी श्रीपाय कमिटी आट सुबाडो नापा सक्सन खंक अथवा मखंक जुसा नियमी पिन पाखे जि सम्मान जि ज्याचुना गुडो ठो आवास ज्याचुङडो फे जुगो लुट्न पुगु खंक सुबा रवि जोशी वगला ठच्चैल बाजु मंजुर प्रधान विचारे जिगोन 100% समर्थन दुगुजुल रवि बाजु मंजुर प्रधान विचारे ठगु समर्थन केना दिगले छिट यकु सुबाडो मेगो प्रतिक्रिया दो मचा हर्जन वगला ठच्चैल यन्दे चमटी फाट 15 पाखे जोजल पडो अट्ला छिगो यक्वे फ्लाङ बाखन निन्तुन हाकन छौ इनाफ आवै इले फ्लाङको धार्मिक बाखन निन दैगरेगो फलसकया चुना चमटी फाटे छिगो बाखन निनि पि सोमपिम बाजे अजिपि दो निनि देथे बाजे थिया 1 बजे भित्रे जिपसले देवले फ्ला बाखन निन ढकावै मचा हर्जन बाजु जिगो न जोजल पडो छिगो कमेन्ट बना मेउ कमेन्ट सुया माकुको सवा होला तो नेवा मिजो जको मखो जिगो बाख बाचन न निन्त निनि सोमपिम बाजा अजिपि चाहिगो खन्जना छनियल लेटाल थो बारे नापा लकडाउन ज्याचोबले निनि स्पिकर टेया पसले टसला हाकाटेको फलचा चुना निनि बाख न्य चाहिँ पे छिम छिन्याम बाजपि अजिपि दुर्गा छिस फोन ना दियो खन्लुमस होला आटकना वेकअप छ बाख न्य निका दिगो खन्जना छनियल लेटाल उखन सजा बाख बनि बच्चा फिट फाट जुसा आ हान नि सफु लोक बाख प्रसान जना चुनगो ओगो बाख न बाजे अजिपि त न्यका दिस ठौटा बाजे अजिपि त थुम्मी छ न्यका दिस थुम्मी चुमी वा हालाटम न विष्णु जल्मी ख सार वेक ठौकने निको जंकु ठुकल जुइमा थुम्मी रासा वेक जंकु मजुनुले हालाट या दिगु जुइमा न्यना दिस मे बोल तै वनका वन सामस्त जिम्तो यो गुमे छ भारे गुरजिनो का सुमी हाली काका
neda data Mwegu ichamanta Yeda pida neda data Mwana choni gata Wanka wana Futka futa Wanka wana Futka futa Wanka wana Bajailah soe suka. Oh, bajailah soe bamlaka. Burazilonga subanglay masta मेको कमेन्ट हो रोशन स्यामी वेक्लन स्वीट ल जोजो लपा शान्तराज दाजो यको लिपा जाजो अन्यना साप लेटल डक्ले लिपांगो मर्टिन कृष्ण रोजी श्रेष्ठ वो सरिटा साया नेसलिस मिस सापे यल ठुकिए म्युजिक भिडियो न दुलाथे रोशन बाजो जिगो न जोजो लपा दो जाजो अन्यना लेटे आदिगले जिन लेटल मर्टिन कृष्ण श्रेष्ठ मुसा हाला टगो जोरा जोरा पर्सि ठाउ मे युट्युब दो लचिति दत सार्वजनिक जोगो जोरा जोरा पर्सि सर्च याट गेल दुया वे अन्यना दिस मेरो कमेन्ट हो रवि जोशी वेगला ठस्टोइड ल हनी बामा प्रस्तोता जो जे इनाफेनाको मिनियन दया अति लेटा छपिमता आफ्नो सुबा वेगला हाना ठट्न चोइड ल जिगो अनुरोध समालोचक स्वर्गीय रत्न ध्वज जोशी बारे छोटकरी खन्जना छपिनीको प्रयास अटिक तारिफेना नापा जापानी लस्ता पन्टी जिगो भैरव भद्रकाली जात्रा बारे खटन प्रसाद न्याना दिगली छपिमता आफ्नो सुबा जोशी बाजो छिगो कमेन्टी लागि यको सुबाडो लिपन ठटिया सहभागिता ड्याचुनी दिगो मनटुना तोरंगा मेगो कमेन्ट हो देवी साक्य वेगला ठस्चुइद ल दाजु केरा दाजु चुसु निनमुरगो पेवा न्यावा डठेचो छाथे देवी मेजु छिगो कमेन्ट ता ध्याने तया छिगो तो कमेन्ट हे केरा दाजु मेसेज बक्से छया बिया वेगला कने खुने छिगो इनापेटा स्वीकार ना टिस छया या दिगदो न्यना दिस उगो टिस थट्दो छका बलिउड या उब्लाई तस्क नाजाम हिरोइन मालासिनाइटा बम्बई छौ चर्चे जुगो च्यारिटी सोले सटल मालासिना ठगो पाखेला स्वीकृति बिउगे जुल तर मोहम्मद रफी पाखेना जिउरगा स्वीकृति बिया छल मालासिनाइटा पुरा विश्वास दुगो ज्याचन के ठजाको भिंगु ज्या मोहम्मद रफी माडा यम हो ओके व मोहम्मद रफी के मुनियस हे रफी पाखेना ठमा जिउर या छल छन मोहम्मद रफी त नापला मालासिना फुक्क खकन मोहम्मद रफी न जिउराल कार्यक्रम में निखुन चर्चे मुनुटेको बाहाय वला कार्यक्रम टच गे सफल दुल ठोखना मालसिना टस्कन लेडल अले छन मोहम्मद रफीटा धन्यवाद बेटा उठा वन मालसिना छपा ब्लैंक चेक बिया रफीटा ढाल रफी साहब छिटो गुली मदो उली टेको चया दिस छिगो उपकार गुलेन लोमन कि मख मोहम्मद रफी चेक काटा इनकार हेटा अले ढाल मालाजी जीसस क्राइस्ट गुली छिपिनि मख उलिया जिमुन ख मोहम्मद रफी बलिउड या दक्षिण उडार व सिस्टम अठे जुगुमो हो छक छगो अन्तर्बाट मालासिना टाउ खकी स्टुडियोले मोहम्मद रफी लिसे निपा ख्वाचु लका गुल्खे खजुई तर रफी मालासिना त ठसुया चुलिन्चु गुब्ले मसो नेना दिल साइटिकार केदार श्रेष्ठ पाखे मोहम्मद रफी उडार टाउ महान ताइ छको टिप वकै पाखे मेमेगु टिप्सिना आशय देवी साकी जो मेठाना छौक चाहिँ कमेन्ट चाहिँ आदिगु वेगै कमेन्ट रवि जोशी जो जाजो नेको जाजो ढ्याडिल ताउन्जना वेकला नेको ढ्याडिउ खकी नेको ढ्याडिउ ख ठटिया वेकला हनमिउ न सान्त्रा देन चुया तगो हेरमाइ मेजो पेन वन टले चम्पा धाउ मिछ पुन्यन दैला ठेरका चुइ देवी साकी मेजो चेचंग नेसले नेको ढामाउ ख तर मचाक नेको जुवङ जुसा नेको का पिंका चना अले छिस हेरमाइ मेजो पेनौना टले चम्पा रहेको लुमी लुइक मफिया सान्तरा सकी है मेगो लोक वाग मि दुनावे नेनानि छ छन्जक माया केना छ गनुवन्तेना तुमे गायिका लट्टा बज्राचार्य ख संगीत व रचना न सान्तरा साके ख तर ठो सान्तरा साके रे म चाहिँ जिम हो चाहिँ मे सान्तरा साके दु चाहिँ स्पष्ट हेना छ नेनानि छ ठोमी छन्जक माया केना छ गनुवनि तिना छन्जक माया केना छ गनुवनि तिना लिपो छक जुसा सोइबु मंगसे जुसा वइबु लिपो छक जुसा सोइबु मंगसे जुसा वइबु छंगु कि पालो मखातले सो वा छका छन्जक माया केना छ गनुवनि तिना
सो वाचका छन् जक माया किन छ गनुन तिन मेरो कमेन्ट डो रमा करनजित वेकलन स्वीटला जुजलपा सर जियोग मे लिया मोनला रमा करनजित जो जुगो न जुजलपा डो छिसा अकन दयाडी मे जि लिके म फ्याजुन ओगी मे अनिल टुलाडर खला सुरेन्द्र टुलाडर के दुर्गा छिसा दयाडी लुमा तर मे बोले लोमन दया ओके छमयना दिसा बरु मे बोल्सका हान चोया दिसा वेगैकै निन्दै सुबा थोटुङका हरिकृष्ण बिन्दुकार जो जोजलपा छिठी साइटकार अले चोमिटेको म्हसिको बिग ज्या निन्या न्यायपिस चोरका चोइतल मेम भाजो अशोक क्या भाजो दैवे बिन्टे छ जिटा ताउ मे आहा गुली बालाको फट्टिमानी सला हाला टगो दुर्गालालले मेरका चोइतल राजा साके जो पपुचाना बिल्की झंगपञ्ची बोइमुख टाउ मे चोमी नरेन्द्र हारख जीवनलाल ताम्राका जुन टस्क बालारका चोइतल महेन्द्र श्रेष्ठ जो चोन्याउ जाजोरका चोइतल ठटिया उत्तम बोल श्रेष्ठ जो जाजो शेरना सञ्चरबार नेना दिस शान्तराजु नेवा मेजो ल्या अन्ठन न्यायपिस चोरका चोइतल जाजो नेना ठटे कमेन्टना दिगले खुसी जुल जाजो न्याके पिन त नियमित पिन पाके ठटे प्रतिक्रिया वल्की ठगो जासिति म नियम पिन दुडेको मूल्याङ्कन याछि लेपलेप न ठटे प्रतिक्रिया चुया दिदेको आशय न सकित यको सुबाटो दुहाल विजय वेकला ठच्चेल कोटी कोटी नमस्कार दु गुर्जो सिसा जिगो चखौ चे छिना खै त कमेन्ट ना बना ना प चखौ चे मिन हाका बिल गुर्जे अन्दाजन जिगु मने टाका कल दैबे बिन्ती छ जित बोले मे जित तस्क योग मे निन त ओखनेको नापाङ जाजो या ने नेगले जुइ मागो ने नेग जुल सुबा दुहाल विजय बाजो जिगो न नमस्कार दो सिसा चुयाटको चखौ चे कविता बालसी चोङले बनाउ ख ओखनिया ज्याजोले ने नेगो जुवङले कुला दिगले त सुबा दो रिकर्डिया नुका भिडियो देख त चोन से कोठंक निनाजको तयारी आउ ख एसा चाहे मचाको दोना चुनिय जानकारी बिया दिगले त हानच क सुबा दो किरण खर्गी भाजन ठच्चेल जोजलपा थौ जागरण मेसफे इनाफ नाचना खर्गी भाजो जिगो न जोजलपा दो छिगो इनाफ कथा जागरण मे दुनावया वही चुने वही चुने यो सोडेस जिछमले स दै चुने दैहे चुने गायिका ख रानी शुभम जनसंगीत गुज्जे मालाकार मेचोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ख नेनादिस चुने वही हे चुने यो सोडेस जिछमले स वही चुने चोने
चोने यो स्वदेश जी छामुने सा दै चोने दै हे चोने वही चोने वही हे चोने मेगो कमेन्ट हो जोजलपा थोजल वेकैना वेकला ठच्चोइदल शान्तराज हो झिके परमदेवी मानन्दर अर्थात कादम्बरी या नेवामी कलेक्सन मि दुला थे वेक रेडी नेपाल डक्ले नापा नेवामी हालादिमे म्याम च ख जोजलपा जो गायिका परमदेवी मानन्दर छौइले डबु डबली व नेवा ज्याजुले यकुम्या हालादिसा वेकै रेकर्ड मे दास गन गुब्ले निन मन फ्लाङ मे संकलक व रेडियो सगरमाथा नेवा मिजो न्याका दिम अनिलमान फेजो वे कहे नापना खनबले ना दिगदो ओगो खनबले चले परमदेवी जो वेकला हाला दिगो निलाचुङ ठोक्चे बचा व स्वदेशीवासी तत के मेजो भिडियो बना दिमल ठोटुङका मेगो गुल्ट फसाद बितेना कृष्ण ताउपटी मे वेकला हाला दिगो लुमङका दिगु ज्याजो
नापासम्म अस्ट्रेलियन मिसान छमेसन वेक एट स्वदेशी बासी तत के मेजु विद्या बना डिमाल राव वोलियम मि हाका रेकर्ड ना यंको ज्याचन तर वेक ठौ देशे ल्याउ ब्ले प्लेन दुर्घटना नाना मन्ट नापा वेक ल रेकर्ड ना यंको मिन मन्ट ठटे परमा देवी नापा रेडियो लाइभ हालाटो खेबाई डक्को टेटे मिलि प तारा देवी हालाटो दुर्गान कनाटल रेडियो नेपालले मिस्पी मध्ये दक्षवे नापा मि हामा गायिका परमा देवी ख वेकला उब्ले खे भाषा मि हाला दिगुदेगो अनिल मान फेन कनाटल नाटिकाजी श्रेष्ठ संगीत वेकला टफ मछि नेवा मि हाला दिगु ख नाटिकाजी छौ खल बला कनाटल नेपाल सम्मत 1076 साल झा नासा खल्क केंगो सांस्कृतिक जाले परमा देवी गुल्ट फसा बितेना कृष्ण बोलियम हाला दिगो अभिलेख दो विक्रम सम्मत 1992 चैत्र 5 गते मोरटवाले भूम वेकया विक्रम सम्मत 2019 साल भारतीय हैदराबाद चम संगीतज्ञ रंगराव कादम्बरीना प ब्याज र वेकअप नि पाखे क्यानिमो म्याच मडो ब्याढुंका ये चुनाटल संगीत या उच्च शिक्षक या यक्को संगीत संलग्न या ठिटी श्रीपा व समान प्राप्त इना दिमो वेक 2072 साल माघ 12 गते ये मन्ट नियमित नियमी रमेश कपाली जो जिगोचन इमेल छया दिगो छफो मिन्जना दिस तो मे चाहिँ बोल ठड्डो खन्न मोरो कन्न मोजुको गुल्खे बाखन के दनी गायक समन्त रत्न कंसाकार चोमिवलले विकास रत्न कंसाकार का बाजा गोसा रोबिन दर्शनधारी न्याना दिस कनना मतागु कनना मजुगु कनना मतागु कनना मजुगु गुलिखे बखा जिके दनी गुलिखे बखा जिके दनी हुलना मतागु हुलना मसागु हुलना मतागु हुलना मसागु गुलिखे प्याखा जिके दनी गुलिखे प्याखा जिके दनी मजुगु हालाना मतागु चोयाना मजुगु हालाना मतागु चोयाना मजुगु हालाना मतागु चोयाना मजुगु हालाना मतागु गुलिखे गजल जिके दनी गुलिखे गजल जिके दनी गुलिखे गजल जिके दनी या नाम फुगु या नाम लागु या नाम फुगु या नाम लागु गुलिखे छलफल जिके तनी गुलिखे छलफल जिके दनी फुगुलित का नाम फुगु गुलिखे त्यासा जिके दनी फुल नाम फुगुलित का नाम फुगु फुल नाम फुगुलित का नाम फुगु गुलिखे त्यासा जिके दनी गुलिखे त्यासा
झिके धनी गुलखे त्यासा झिके धनी कहना मफुगु बिना मफुगु कहना मफुगु बिना मफुगु गुलखे भरोसा झिके धनी गुलखे भरोसा झिके धनी कनना मतागु कनना मजुगु कनना मतागु कनना मजुगु गुलखे बखा झिके धनी गुलखे बखा झिके धनी जाजय डक्सवे लिपाङ मेछप न्याना दिस तुमी ख जीवन सुख निनुय नख म्यालाटमा प्रेम डोज प्रदान मिचोमी दुर्गालाल श्रेष्ठ ठुके याचने संगीतकार न प्रेम डोज प्रदान ख ठो मे रवि जोशी इनापे हाकिजनु ख न्यानालिस रवि जोशी जो थोद मे छु नामे दुल जीवन सुखा निनुया नखा छुथे छुथे लुई छुमखया बे जीवन सुखा निनुया नखा छुथे छुथे लुई छुमखया बे जीवन सुखा निनुया नखा छुथे छुथे लुई छुमखया बे न्याना द nye गुगो न्यवा मिजो जाजो न्याना दिपे अले लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिपे सक्ष्ट यक यक सुबादो जाजो बारे छु ठाउ दस कमेन्ट बक्स छुया दिस छिकपिनको कमेन्ट ए जिगु लागि उत्साह जुइ ठौ जाजो कोचलिया ढासान जुल वइगो वा न्याइपुक निछा फेम लगा पिन्तने बिया जुना ठौ त ठो प्रस्तुत शान्तरा साकी त बेरे बिया दिस ठौ त बा लिप आनन्द नाप्ला